Pacek mantap ke pangeran bahwa pangeran kak dinto situng zat ajunan epon Allah wabil walidaini ihsana. Dek kareng tua dua apa bagus. Cuma be neng kak dinto ko cak be ilsok. Napa be ilsok? Janak kanak santri abe si atemu langsung benreng tua. Abe to langsung dek kareng tua. Pancinengan oning ciher ini. Ciher kasanak kanak jetem. Mungkin no kono ampon. Jetem beliau kan. Dibarintan gula yang ceng neng arek lancor pani gule ngisi acara nang Riyadul Jannah pah bade ciher bi gule beri pek-tepekan jareng le bade ciher mangken je tada ciher tak ko ula rogi tau sa pek-tepekan bade pesen cih kan gule bade wah satompoan sapane kaya ada ya tepek bi gule ho ko jo orang si nyatet kapi napa sih kebentar gule per detik ni langsung catat kapi cai berikan 500 bi ciher gule ilmu ateh maren bi ciher ya cai ya se jawab tebagan bayi lah oleh 500 apalagi engkau yain aja nih kalau tak kira orang dari 1 juta dan gula pikiran aduh ku tak apa mulai kada ciher te beri gula ciher panik sogi keng cepon aku lihat tak tuntas napa teroumin panik kayak babunga teroumin panik kayak kabiakin makanya mungkin ini kan liburan ke luar negeri umin nih hibah nih kak Pak mun kareng tua Pak luar biasa. Bro kana luar biasa. Benih namong akili gule ben panjenengan deh. Tapi anak potoh juga muljah menabi panjenengan ongku bagus dek ka orang tua. Muka-muka gule ben panjenengan bisa macam berdek ka orang tua. Allahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan yafuqu hamdal hamidin hamdan yakunu ridwan wa mardiyan inda rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-akramil aslaf al-qaimi bil adli wal insaf al-man'uti fi suratil a'raf المنتخب من أسلاب الشراف والبطون الشراف المصفى من مصاص عبد الله ابن عبد المطلب بن هاشم ابن عبد المناف الذي هديت به من الخلاف وبينت به سبيل العفاف اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana amin Allahumma amin. Samahatal ulama al-a'izza, para alim, para ulama, para masyayikh, langkong-langkong dak keajunan salarana semulja pengasuh pondok pesantren Nurul Ihsan Kiai Muhammad Khalil Zamrawi, juganan sedaja keluarga besar dari pengasuh pondok pesantren Nurul Ihsan. Sesamoga sareng ajunan epon Allah pareng nalancang umur, pareng nasihat wal afiyah, ben moga-moga barokana akili dak kakaula kalaban panjenengan. Barokana bengasepona beliau akili dak kakaula kalaban panjenengan. Barakana pujuk tuampar akili dek kakaula kalaban panjenengan sing kakaula kalaban ajunan tetia orang secejah anak poto kaula kalaban ajunan tetia orang sepecrah dari dunyah kantos akhirat Allahumma amin. Ajunan salerana kuru abtina ajunan Kiai Ridwan Faqih, ajunan Kiai Abdul Mughni, sareng sedaja para masyayikh, sareng sedaja para kiai sepangaporan ada kasma agung ajunan abdina tak bisa nyebut setong per setong semoga manter satajana pareng namul jamungku ajunan epon Allah dan moga-moga pareng nasihat wal afiyah sataja jajaran asatid sataja jajaran pengurus siapentoh nang pondok pesantren Nurul Ihsan na tempat kaadintoh sesangat abdina hormati dan moga-moga ajunan tetap teti orang terhormat mungku ajunan epon Allah sataja wali santri juganan sataja para santre
si sekolah torju ke semunduk ng tempat kak dinto si mo kemantar sa tajanah pareng na teti orang se pecr teti orang se mulja teti orang se sukses keng ilmu se manfaat se barokah amin Allahumma amin. Aduh sound system paranyengan angka suara pacek nyaman nah corak tak patek keding. Aduh salah kiai ni keni corak iki beni-benian ki cek reng gula beni kiai kak kila kata ni ke badan ampon surban sampai mangken ni kata gula sengang kuya ni ka ragu keng yang kui ke atas ni ser ke khodil sing unceng kak dinto sanajan sing ngundang kak dinto intara ke compok di balian cuma karena tetiap tim cimat sakte sing ke tak teka hajat ke Roma gulai kocak dai muda anapa me kocak dai muda polan muda telepon datang sound system paci angkan mayu treble angka volume angka kepiaki anu YouTube masuk YouTube entan oh, alhamdulillah katipun apa kabar saya saja tinggi alhamdulillah moga-moga ajunan saja paring saya zahiran wa batina moga-moga seserput dari otang cepat-cepat paring bisa nyerah otang niser saya otang nih moga-moga si Andi keluarga sakit paling cepet beres. Seta Andi anak moga-moga paling cepet Andi anak. Si Amin jagina kana dengo dewa santri budi roh. Duking Andi anak ben sapa mun santre. Mun taking deki tadi geletah. Ya Allah moga-moga paling jember sedajan tenghi. Sementa-menan paling bagus. Senemen anak paling cepet tombo. Nabi sekaleburi kaula kalaban ajunan engki kak dinto kanjeng Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekak dimma beabeen kak dinto termasuk orang sepele sareng Allah kaangkui dadi umat. Moga-moga kaula kalaban ajunan kengi syafaat dari kanjeng Gusti Nabi Muhammad amin Allahumma. Para ajunan sesami mulja. Abdina sakecak paling abid 20 menit. Karena gula mangkat marin subuh estona setero tak lambat dari tempat kak dinto cuma jalan dari Roma kak dinto tero keluar ke jalan raja kak dinto sejam kak dinto karena keleresan jalan tol ngantol mangken cor ancor le mangken kan cimat sakte lah tadi mak pola bisa cor katakan toh alhamdulillah moga-moga sangki saja amin. Aduh, tak oning napa saya tabi gula mangken. Pertama, abdina karena iyon jeng kaangkui acara mah, maka perkenankan abdina ata cerita ni sakoni. Mangken kak dinto disebut kalaban haflatul ikhtibar. LED kak dinto tak muda. Bahkan i dalam samitra kak dinto berangka jutaan. Kak dinto para bapak arte napa-napa dari saking kiai-kiai asatid terongang gebedek kepotran ajunan teropotran ajunan kak dinto mabunga ada ke kiai teropotran ajunan kak dinto mabunga ada ke ajunan teropotran ajunan kak dinto mata dia orang sesukses kak dinto kalangan masyarakat torjuga nengi negara karena sa kak dinto tada kabungaan selebih bunga katempeng mabunga nah anak foto yulang napole tada kabungaan selebih mabunga ada ka orang sepo katempeng kabungaan se babunga kak dinto bunga nah anak foto nerespon apa punten coba anak poton panjenengan umpama alomba ada ke tingkat kabupaten juara situng. Ngere, lengki. Kiba kok rokokan tak apa-apa. Jaring ni kala letak uning jadi napa nih. Umpama potran panjenengan lomba maca kitab neng kabupaten Sampang juara situng. Terus lomba ke Jawa Timur juara situng boleh. Lomba ke Jakarta juara situng boleh. Coba pas beda orang Bandung atanya dek panjenengan kumaha damang atuh. Damang, Mas,
saya beli anakmu 1 M. Bagi apa punten? 1 M. Te bagi. Oning obeng 1 M ajunan. Muncul saking obeng 1 M kak dinto beli cintul. Maka kapi om benika banjir. 1 M te bagi. Anak apa? Nika karena anak foto, kebungan anak foto. Ma hasadalaka minhu la qimata lahu. Jaipun Imam Athaillah As-Sakandari. Sabalika mun panjenengan umpama coba Bu kembuk pani. Andi laki nama ruwet. Salaki abini boleh. Ki celeng la kono-kolan. Coba pas bedah orang sorbaja atanya dek kapan jenengan. Kamu yang punya suami yang agak-agak hitam itu ya, seporang ke hodil pun tan menidak kajunan. Iya, sela kono-kolan, iya. Saya beli suamimu 500 juta. Bagi napa punten? Bagi bilin sapro kana. Tapi mun kabungan anak foto tada poro pernah para bapak. Apa napa sabab anak foto cepon orang lambe sambungan nyabe. Anak foto sandaran nyabe. Anak foto kak dinto bisa nyambung nyabe. Artinya mana bigu leben panjenengan mate edi mau bani andi anak foto. Coba ngampu kia tahlilan petong are dong kadang icapo rese tetangga tak entar bener napa punten. Dong kadang kami tak akela. Tangki. Elenika muni robetal, muni kanto kan ada bidana. Mun bani anak pasir saya doa kina. Dari kak dinto anak, kak dinto mana bi kabungaan tekning koroben pun apa bisa haus. Coba contoh pone. Umpama panjenengan andi anak kak dinto pah juara nang pondok pesantren Nurul Ihsan. Juara situng. Coba bu kempuk bamba saya cerita kadang saya tak mari seminggu. Lek tahu lek iya. Tang anak roh Satya nung pondok Nurul Ihsan itu make halil. Aduh, juara lek juara situng. Porkelap kadang tega jeban ngidingake tetangga. Pas bade semator ka ustad. Ustad, kak dinto an bunsu kak disa ustad. Bade nyamba busu. Bu besera panjenengan. Ah bu sunada. Kompo ya bu sunada. Eka benta seminggu tak mare polan juara situng. Pas bade semator tetangga. Mangken kompo ya bu sunada juara apa mak nikah ke tetangga sampai seminggu tega jeban ngidingake cerita napakul bahaya buaki sareng ustad peser ajunan asma Tat Mansur Tat Salman oh atanya kata Tat Salman mangken juara siapa napa juara situ juara apa juara makan kurupu. Tapi karena kebungan anak foto kan pakun bunga tinggi. Ada pernah bapak nikah kejemberan anak foto. Sabalika, mun la anak foto meruat, mun la anak foto masosa. Tada kesosaan selebih masosa ketimbang kesosaan masosan anak foto. Leres pan apa punten. Coba andi anak bini. Umpama anak bini malam minggu iki bemat tinggal. Aduh. Pan malam Senin lagi bedul mawi. Malam Selasa lau becowok boleh iki bebudin. Malam Rebuh iki bedul lo sampang. Tanya aki dem mane dem maping. Jauh nyak tanyaan ruwet tak ruwet. Pah ngucak dah ni ke ubur ikan lele. Nyak tanyaan le. Kan bahaya ruwet. Ruwet tak ruwet mana biar ketika itu ruwet bapak dari kak dinto keruwetan secek ruwet dah mana bi anak foto kak dinto meruwet dek ke orang sepo dari kak dinto badan haflah akata mangkin nih keng tero anak foto ipa bunga tero anak foto kak dinto ipa jembar sengkeng unjeng aki kiai kangku adu aki anak foton panjenengan saporana mabada haflah akati kak dinto larang bapak tak kira cukup 1 juta 2 juta ason nikah nyewa sotingan nyewa napa punten kiai apa ngucak kiai nyewa
Sehingga kiai kak dinto sing ngajak ngunjungan kiai sing ngarep amplop ngarep sewa ampon. Tu saraja hukum. Wallahil azim, mamba nabi bada kiai pas cacaan tentang cabisan. Dan nikah nyaman tak ikhlas jong-jong boleh. Tu saraja penikah. Ilmu benikah angku jual. Keng lebih tusah mana bingung jeng kiai patik cabis sih. Dia kan cur kan. Yang ki masa apa lecek ke debun guru abdi nara tohir mana bi acara mah enggak engkau de tak niat abri barokah engkau tak niat anu ilmu engkau de keng nyari apa sih nek kejian ra tohir kejian benih pun apa tako kiai pas gratis ongku Sallu ala Nabi Muhammad. Makanya mun ibaran gak dinto imtihan tak cukup sekejuta. Coba. Jering jeng kadang ngangkui jaran dari Parajan, kadang dari Sumenep. Ongkos mun jaran Sumenep 3 juta paling sekoni. Beda sih sampai 4 juta, paling muda nih kene 3 juta. Mun saya Parajan 2 juta. Ngunceng kiai jauh. Kadang ngunceng ke Musli Adnan. Ke Musli itu habis 1 juta. Jaran 3 juta. Berarti larangan jaran ben ke Musli. Yang sing ngajak syuting ke Musli tepan songkan mangke. Paring nasareng Allah paring cepet sehat. Aboni ser ke Musli ngakungi santri 2000 lemak gratis kopi. Etong bitong deureupeun arena cepon kak dinto 50 juta. Mun pas ke Musli tak konjengan sama sekali, mangkin ni kerogi pasana 100 juta. Gojo anu orang sing ngundang pah posang. Beres nelpon ten gula ka ento ke Musli tak bisa. Abdi na nyuon ajunan. Punten tanggal sepon apa? Tanggal sekian. Gula tak bisa kan. Nerekan gula pas tak full gitu ya nah. Enten gula full sampai 2000 petolekor. Ke hodli ni ke ngundang gula tak bisa. Yang karo mangkin ni alhamdulillah. Mohon bismillahirrahmanirrahim. Lanjut tinggi. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Beni namung orang ompun bapak. Dusun pun apa kan itu? Aing panas. Kuah panas. Kuah na panas. Jok mun Madura, masya Allah. Gula ribarin kaun jangan kata lima ke Hodil Yasin. Kakiai nah, beda kiai asmana ke Usman Sakib nguncang dan gula. Tak tapangki sarang ke Hodil. Gula posang. Jok na tak masuk Google Map beni ketika itu. Atanya, kak dimat angki si anya maturjan kak dinto. Mana bitu lima ke Hodil kak dimat. Ke Hodil oh tat Hodil packaging ko. Lah ni kak mun daerah-daerah Madura. Keng mun Sampang ni kak tan daerah pendenan. Keng karo beda daerah Robetan le beda daerah nyamana le pele. Temora Robetan temora Pasar Jelgung beda daerah le pele. Ontong beni ere budi. Eram Penang beda kia beda daerah nyamana pore. Ontong beni kai tengah. Mone Mekasan karena kota santri ponduk-ponduk raja kengki beda silanya lah situ daerahnya mana Tampojung akulah mon isu menep enten keng karo beda daerah kaberan ken tunup semenep nyaman cen lecen maren cen lecen teh murah pahlu kudu pahule sini kenir si usaha selamat kiri terus lagi tuh laun le 20 menit lanjut yo mata cocok muda lambak beda Nabi Asma dan Nabi Adam Nabi Basera Nabi Adam kak dinto cerita aki sarang Sayyid Abdullah Al-Haddad dalam kitab Sabilul Idzikar kak dinto beda cerita sa kak dinto kitab pon apa pak ada lupa kabeh debun mak ke Hodil Yasin mun ngajareng bo sepo pakon launan iku anapa mak harus launan polan monteng bo sepo kak dinto kerso napa kerso ker tak gelem masuk jadi ilmu kalau geni sekoni mangkana apa gibani nyanyian sareng ke Hodil kadeng sallu ala Nabi Muhammad mun saya nyanyi dak nik kebu panjenengan beoni ngareng kama tresna bula bentika ampun tada celana beni karena tak tresna asyik ya reng dina reng apa ongku
Terus lagi. Dalam kitab Sabilul Idzikar Nabi Adam kak dinto inalekan patoron dari swarga. Pas astamuljan kak dinto beri LED karena beda LED bi gula mangken pahenga. Paringi LED sarang Allah astanah tanangah. Papadeng kabi anak poton kak dinto papadeng. Mulai dari bun temur alam sampai ke bun aren alam, bun laun alam sampai ke bun dajan alam. Kabi papadeng sampai hari kiamat potonan anak Adam. Potonah dari Nabi Adam alaihissalam. Oning-oning Nabi Adam ipangki kasokan. Seneng. Beda situng potonah asmanah Nabi Daud alaihissalam. Pasera asmanah. Nabi Daud kak dintoh tekerjat Nabi Adam dari saken bungana. Pariksa ni dak Allah. Ya Rab. Pasera kak dintoh pangeran. Buah kisarang Allah. Arya Adam nyamanah Daud. Mangken pangeran. Kak dinto umur sapon apa pangeran? Umur Arya Adam sabitek tahun. Umur sapon apa? Aduh pangeran. Abdina sareng ajunan kan ibri umur 1000 tahun. Ngireng pon apa karena kak dinto orang ngecek gendeng ngecek bagus ya pangeran. Suara ngecek nyaman ya pangeran. Ngireng tambah aki umur abdina 1000 kak dinto 40 tahun. Berarti sabitek tambah 40 sapon apa le? 100. Nabi Daud pas ekapul sareng Allah Nabi Adam kak dinto kaangkuy noronaki nyaben sampung na nyaben kaangkuy anak potona pa umur 100 tahun. Apa napa sabab kuncina karena bagus ya anak potona Nabi Daud. Makanya Nabi Daud beni namung karena bagus cuma genteng si nomor 2 suaranya nyaman. Orang mun ada suara nyaman cepet etrema ko. Makanya pas Nabi Adam ipa kon tambah aki. Maka Nabi Daud kan itu suaran bapaknya nyaman luar biasa. Inalekan maca kitab Zabur, kak dinto cek saking ngabade cek ambu kedu cek. Ngidingaki suaran Nabi Daud. Cek saking ngabade mano, maka mano ambu yatta se Nabi Daud karena ngidingaki suaran Nabi Daud. Keng mun bade Daud dina. Pas bade mano ambu yatta se. Cek aja. Tako eta manco iburu. Cek saking ngabade olar. Maka ambu kedua olar ngidingaki suara Nabi Daud. Ya keng mon Daud dina sapa orangna keng. Bah beda olar nangeneng da iya. Buru ta ko ekeke. Cek saking ngabeda ojen, ambu kan lu. Ojen kan tong ngidingaki suara Nabi Daud. Mon pah Daud dina. Bah beda acara. Bah suara. Ya jen raja mon tepak ojen mon tak nyarang. Mangken to nyarang ke holin nyarang. Mak man dijoran padahal gila ning pasar ni ka ojen. Ini kak mandi alhamdulillah. Troyon jangan kecompok sarang kenapa? Aduh monrok boron sembuh. Boda amit-amit kota ngaring bini pas sabok ya tas langgor. Entan ongkuan panika. Macam resem dulu maki kocak manti. Pah padang ke kiai ndek rem aja ring maki kiai nek andi syahwat. Gula ki buru pasar omben. Aduh separak sajam mah. Saya macet. Cok kadang orang bini saya kateng dek iya. Duh jangan gula dek remar saya lagi ratin secung muncung. Jeling hari yang kau ustad. Jeling iman tak kau tak nemu boleh mau lendek. Terus lagi. Nabi Daud suaranya cek nyaman nah. Cek saking ngebeda kaleng bus-bus. Napa cepon bahasa kanto cepon bahasa Indonesia nah. Angin puting beliau. Napa bahasa om benar? Lah pala tahun. Jo mon bahasa. Kemon karo bahasa Madura nika swasta masuk bahasa Madura negeri Sumenep Bengkalan engki Sampang nika tak pate bida. Coba panjenengan umpama entar ke Sumenep pahatannya saya kak dinto. Mas mau beli kontol. Ibri kontol. Kemon ka Banyuwangi cak aja. Mas mau beli kontol. Madura swasta paling pah ibri gembon laken kontol laken kan. Ring bahasa. Makanya bahasa ini kebutuh neng pesantren-pesantren ya jaraki. Neng kita botan ini sampai sangat bahasa. Karena pedom naman arafa duwata qaumin salima mim makrihim. Whoever understand the language of people, they will escape from their statistic. Dua kopa. Napa arten pada tak tahu dia? Siapa orang sefaham dek ke bahasa nasitung orang, maka bekal selamat. Benipah inna makoli rahmatan fima Allah. Ini benih bahasa ruwan pan, benih bahasa semut, bahasan orang. Gula ribarin kau jangan jak gula di pencerama anyar. Pah, beda orang Sumenep panikah ngator reng topote.
Sumenep bunda aja nih. Buat kemur dojo. Le kak dinto pengkir tase. Pahamu cak sak dinto katen gula. Ina le kana depa. Ya tore nakhe nah. Nah apa nakhe jan gula. Gula mun nakhe jan bahasa sampang kan sengan ang lingdar masih mikke kasa. Mangka ku tak pas nakhe sare. Nakhe sare. Ngkin apa jajan tu buntu kasa le. Mun bahasa empon lah bahasa matur. Depa kam magula hiburu apenta. Ina le kana Nabi Daud aswara. Kak dinto kapi jak saking abadala pala tahun ambu kedula pala tahun nak ento gini suara Nabi Daud contoh-contoh jak saking Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum taqilun nahnu naqussu 'alayka ahsanal qasasi bima awhayna ilayka hadzal qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Surah penapa? Surah Al-Quran. Jangan saya surat cinta. Nika surah Yusuf. Kayak laki mun saya tak lempaju bini. Kota bebedereng bini saya kata roy keng tanda. Maca surah Yusuf pa nih. Ben maren abajang becah 11 kali. Gule beri ke muslim pa nih kalau mbak bini ten gule santri sidogiri. Panakanatat Idrus Romli tak anda sama sekali keten gula. Duh, mak beda santri jan gula. Santri ini kan kalah duit menang wirid kayak. Ntar kakek muslim beri ini ke surah Yusuf. Cak nyabah 11 kali. Yang tanah nyabah. Entar ni kak mantiongku bah tak lagi mun beni gula ko. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Artinya apa? Nabi Adam bunga. Mun gula ben panjenengan. Beda anak muntuk ke pesantren asakola ke lembaga-lembaga agama berarti nolongin Nabi Adam kang kui bunga muka-muka anak poto gula ben panjenengan mata dia orang sebunga dari dunyah kantos akhirat Allahumma. Katipona apa kak dinto ustad, katipona apa kak dinto kiai, seteroan di anak poto sebagus, seteroan di anak poto sema bunga, seteroan di anak poto sema jembar. Beda telok carana. Debun ke Anas potran ke Besori Alwi neng Emalang. Untuk pesantren Singosari. Kan to guru nah gusaim sokoraja. Beda telo, eka beda si telo ini. Montero andi anak foto se bagus, montero panjenengan andi anak foto se soleh. Kak dinto bapak, panjenengan epakon atrakat. Tak langkong. Mon pujuk tuampar pas ngakui. Foto-foto pesantren raja. Kan itu benih pun apa keng atrakat. Pujuk tuampar kak dinto sampai bode pesantren neng genggong kak dinto santren poluan ibu beni pon apa pujuk tuampar saya terakat ke Khalil mangken nih bode pesantren tempat kak dinto beni karena ke Khalil setruma dari pujuk tuampar etarakataki dari kak dinto ontong gula ben panjenengan ke Khalil mah bode pesantren kak dinto pas asakola potran panjenengan muntuk potran panjenengan kak dinto santren pujuk tuampar bapak. Saya enggak terakataki. Karena terakatnya orang sepo kak dinto cek mandina, manti luar biasa. Lebih embuk reh. Mau nembuk manti. Ongku. Gula rasa akitibi, gula asli anan reng tani. Tada nap alakuan apa gula cek kutuki ngapida tua. Tak kira tahu napa can gula. Bapan gula teu ngasape. Yang materi berin gara-gara tahun yang gula kaunjangan dan molot. Pai telepon bapan septe mendadak. Aduh ya Allah, jangan gula malaikat tak amit kan. Jadi saking amit kan bi gula tak beki. Ada empun gula pahran. Mak pola bade saya ganti amayu. Kegla umur seket. Dan gula ni kan entan gula kan aben tak se eka berasa dari abe. Eko cak kiai, todok kiain sama sekali. Mungkin gula andi ale. Kak dinto mulai dari S1 sampai S2. Bahkan sampai dengan S3 insya Allah kak dinto beasiswa full kapi. Jadi kadang ngirim PC gendu 10 juta per semester dek ka orang sepo. Makin aku lihat S2 Maruko full beasiswa. Situ jurusan politik neng Win Sunan Ampel lulus kapi. Gula S2 alhamdulillah. Mbok le cek lambe tangki. S3 SD kelas 3 lai kabin bi bapak. Nikah
anu buki keres sabi gula borokan reng sepo pani mun ngaji reng sepo ento sampai kon 2 malam mangkana bi orang masa ajunan tak abini apone gula ngabala mun keng engko bi Allah takdir abini pole manter oleh setangan nembu iku anapa nih keterakat itu tambu sakane mulai dari isya sampai kon 2 Maren kon 2 asaren, maren kan toh subuh, maren subuh entar ke sapa sampai semangkin roja atani pakun. Rongakan oleh berkat tahun ning kan toh beda berkat mana. Tanda ni kebukan tan ekres sabuk ekres saungku. Lebih embu di kapatapaan kan ring lambe teh. Maka kan sampai bernyanyian lambe. Ibu kaulah wanita yang mulia. Derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, menyusui bapak serta anaknya. Apa entan ongku? Manti ongku. Karena embuk di kepatapaan je nyaman patapaan, adua kenapa bisa haus terima. Mun pak bapak rekan tak emo. Ruwet dari ekonomi, ruwet dari PC. Aduh, nih kan ibu gue lebih tak tahu gue lebih bisa nebak. Mon songko agak mireng kata nikah, utang paling jutaan. Keng mon la songko lebek mira, le, mungkin gue tahu sih amma raja utang man. Ken tako salah si tutua kini. Abengki, mon pak bapak la taemo buknik kan imang kabi gue meskipun lah sambil kok rokokan ng imtihan ng pengajian tak apa ngireng tak apa pun tak apa sering lah pak bapak keng embu caroko karena embu kain to patapaan kepon kiburu embu mun adua langsung nancep dek kana foto mangkana telok ni kebu mun bisa salah situng epakon pele sareng tianas napan nomor situng embu ben bapak mun bisa epakon pabenyak maca Al-Quran kang puitra kata anak foto epakon banyak kon apa empian pernah mireng kayak Haji Abdul Hamid bin Isbat Banyuanyar saya sampai turun ke pondok pesantren tabeta kak dinto je epon terakat di antara lain Al-Quran panika 20 tahun tak pernah apolong sareng yang Halimah mana bita ngatamaki Al-Quran tungibeng 30 juz rek Nyi Halimah 30 juz, Ki Hamid bin Isbat 30 juz. Baru pas agabai potra. Aduh bani juz marjan. Mun guleban panjenengan akatan nikah kan lah tak bisa. Sepah Al-Quran pahatam tung ibang tak bisa tanghi. Aduh malarat. Mak pola maca aki Fatihah boy. Mun debone kiai kor maca aki Fatihah anan panjenengan. Maca aki Fatihah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Langsung apolong benbinin. Ya insyaallah anan bagus. Keng mun la tak mampu, la tingkan makita apolong benbinin la khusus aki ka anan. Mun la tak mampu umpama maca bismillah bae mun apolong benbinin na. Tak bisa kiai lah tak emo kapuruk ya macam bis bay ala tabun si Ali As-Sobuni abba kain to bagian dari Al-Quran itu mak pola anan pah detik bis supir bis ya bematur ya mun pah ngarep akan tetap beta sampai poluan ibu Nurul Jadid poluan ibu kan kam aja karo kayak ngebis teretan ketika dinto bismillahirrahmanirrahim baca Al-Quran terakati anak poton panjenengan kalau bencarah mabenyak maca Al-Quran nomor situng mabenyak maca Al-Quran nomor 2 aduh tahu les setengah jam lanjut mun tak bisa istiqomah panjenengan maca Al-Quran maka cepon epakon pabenyak maca solawat pakon pon apa solawat panikah terserang panjenengan kaangkui putrana mulja pah sallallahu alaihi Muhammad entan paling sakoni panjenengan la sato saka dito karena solawat ka ento sakeca gula parengi solawat ijazah solawat sareng guru asmana almarhum almaghfurlah Raden Ki Haji Muhammad Thohir 3333 ben are ben malam ka dito bi gula ki bepang tapangan tak sampai setengah jam korje pang tapangan ben bini lekas ku gengku sareng panjenengan mulja ungku anak potona panjenengan pernah mireng tadus somat ini tadus somat pun kamadura gojo
Orang seterong aja kata tu somat cek kadang jutaan. Anapa? Nika nih. Traka tering sepon. Na cepon solawat. Nyirohan na kento solawat. Enale kana asa sasa. Alhamdulillah. Wa langi berberkat kapila itu orang ini. Ya Allah. Ngereng-ngereng puk. Aja linggu lebay puk. Sallu ala Nabi Muhammad. Mangkana cepon. Enale kana asa sasa akan berdebak. Bak. Oni ngebak panjenengan. Ember cepon reng bere. Kak disema caki solawat kedua nga. Baru pas esatsa. Rasop na tadu somat. Akhirnya apa? Tetik Ustadz Abdus Somad. Kemus leatnan. Sampai 20 petok full. Kak dinto solawat depan ada ben malam paling sekoni 30.000. Mun gula ben panjenengan sana pakan depan ada ben malam. Sana apa? Sekalian macam saran ben mangan zemil lo kana. Siapa napa Pak Bapak benar ben malam kagui anak foto. Ada iya siapa Pak Badeng. Wah jeling ka layar ka pimpon layar ka gula bay. Ngapa cek gendengan gula. Sallu ala Nabi Muhammad. Mangken cucur sana pakanem biar maca solawat benar ben malam. Taining bitong. Yun apaan sih bitong ngomong tak maca sekali kak. Lagu kangku niat kangku anak foto sepolo saken tukar pak istiqamah. Muka-muka pas kak dinta terima sehingga anak foto gula ben panjenengan paling namul jasa saja Allahumma ngereng kan auning ilmu na maca ki solawat kertek kaki lem ateh muka-muka anak foto gula ben panjenengan paling namul ja sallallahu ala Muhammad hu alaihi wasallam sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam ya nabi. Muka-muka kalaban barokan solawat anak foto nasi hadir saat mangkin yang paling namulja ya Allah. Barokan solawat muka-muka baabaan si hadir saat mangkin yang paling nasihat. Muka-muka kalaban barokan solawat sataja anak foto sataja na yang paling natati jembar. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam salawatullah alaika menteri kata remaah Allahumma mungkin ni kesolawat caib dan bedenaki bi orang ya kadang la solawat la ngalak ro lagu yung HP ya Allah mangkana beda majlis penting panikah lagu-lagu ni ka mangken cereng bitaben lambat mun lambat maki lagu bahasa India bisa masuk akika ilmu arut contoh tumpasi ae yu muskurae tumni na jadi kya sapeni dikae seminggu ngapa lagi kan panikah muncana kana santri sing ngaji arut cak bahar roman bisa lagu ki solawat contoh ya Nabi salam salam alaika ya Rasul salam salam alaika ya Habib salam salam alaika salawatullah alaika mangken maki bahasa Arab belum tentu juga salawat contoh roh mayu mungkin lagu si viral il kalam law kana ya'bar al hanan kuntul inni bahibbak min zaman gula ribari ni masjid aduh mangke kota babi gula beda lagu kata nih kemarin adan bah lagu il kalam nah apa aja beni salawat panika. Nah apa artinya il kalam? Il kalam seandainya saya bisa ungkapkan perasaanku padamu. Saya mencintaiku darimu dari dulu.
Abengki panika bahasa-bahasa Arab lah mangken kata nikah. Mangkana solawat beda majlis panika penting kiai mabeda hadro penting. Kang kui ngajari dengudan panika. Jadi solawat tinggi si nomor 2 tinggi terakhir tinggi. Si nomor 3 terakhir. Terakat kang kui anak foto secek mantina debun ke Anas. Cek epon birrul walidain. Pabagus dak kareng tua 2. Birru abaakum tabirrakum abnaukum debun Kanjeng Nabi. Pabagus ban kapi ngecid deki dia. Dek ka orang tua 2 maka panjenengan anak foto na bekal bagus. Contoh panjenengan umpama lareng sepon ampon sedeh, mun reng sepon panjenengan ampon sedeh ampon doa ki bae. Mun ki bed kapiaki pangabdi na panjenengan dek ka orang sepon. Mangkana kan nang ayat wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Pacek mantap ke pangeran bahwa pangeran kak dinto situng zat ajunan epon Allah wa bil walidaini ihsana. Dek kareng tua 2 apa bagus. Cuma be neng kak dinto eko cak be ilsok. Napa be ilsok? Janak kana santre abe si atemu langsung benreng tua. Abe to langsung dek kareng tua. Panjenengan oning ciher ini. Ciher ka sana kana jetem. Mangken no kono ampon. Jetem beliau kan. Dibarintan gula yang jeng neng arek lancor pani gula ngisi acara nang Riyadul Jannah pah bade ciher bi gula beri pek tepekan jareng le bade ciher mangken jata ada ciher tak kau ular rogi tahu sa pek tepekan bade pesen cih kan gula bade wah satompoan sapane kaya ada ya tepek bi gula ho koja orang si nyatet kapi napa sih kebentar gula per detik ni langsung catat kapi cek berikan 500 bi ciher gula ilmu ateh maren bi ciher ya cek iya se jawab tebagan bayi lah oleh 500 apalagi engkau yain aja nih kalau tak kira orang dari 1 juta dan gula pikiran aduh ku tak apa mulai kada ciher teh beri gula ciher panika sogi keng cepon aku lihat tak tuntas napa teroumin panikai babunga teroumin panikai kabiakin makanya mangkene kan liburan ke luar negeri umin nai hibah nika Pak mun kareng tua Pak luar biasa. Bro kana luar biasa. Beni namong akili guleben panjenengan deh. Tapi anak foto juga muljah menabi panjenengan ongku bagus dek ka orang tua. Moga-moga guleben panjenengan bisa macemper dek ka orang tua. Allahumma. Mun la set doa ki bae. Maca aki rabbil filli wa liwalidayya 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 warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dibun ke Malik Tarsawi panika ke mandinah inalai kana maren asolat baca kak dinto kering tuana karena pakun jemper orang sepo si ampon sete mun la jemper orang sepo si kuburan maka jemper bekal akili ka anak poto muga-muga sakak dinto badanah Allahumma ampon lanjut. Aduh nguncang boleh ya mayu tambah ay ko lakin saparo kana tat pasir asman panik wah benitat Salman mentat Salman ini kan pada bendul mawi on terakhir Pak selain dari telok panika nika bade sejak mantin panjenengan panika ke tokoh kata ustad sing ngajar potran panjenengan kabiyaki dek ka ustad dek ka kiai guru-guru ngaji panika kabiyaki dan gula Pak mun ka kiai-kiai semu berdeu katakanlah kiai viral beda Habib dari Probolinggo Habib Abdul Qadir umpama otaba beda ke Holil Yasin dari Bengkalan otaba beda ke Mosli Adnan dari Makassar ngabiyaki panjenengan mangkin masyarakatnya ngabiyaki aduh jok kadang sik teguh kabi sik teguh dok nika kadang ngabiyaki keng mun ka toko-toko sekitar guru ngaji Ustad MD kuwe kaparluaki tangi dan ini penyakit panika Pak penyakit padahal cepon Syekh Ali As-Sabuni dalam kitab Rawaiyul Bayan fahifdzu qulubil masyayikh wa tarkul khilafi alaihim sababun litarqi alal matalibil aliyah iku he orang ompun panjenengan mun paraten mun aja gede kah aten guruna aten ustad saboran Pak saya kocak guru beni namung pesantren tabet Pak beni namung pesantren Banyuanyar punten Pak beni pesantren nung sari beni namung pesantren nung sari punten Pak beni namung pesantren tenggina beni Pak tapi saya kocak masyayi panika guru-guru ngaji panika Pak saboran nah mana bi pesantren raja namung neremah langsung ajanan apa ajanan aki jak saya sepeda motor nyaman ngegas
Keng coma guru ngaji mulai kikeni panika. Saya enggak cek tengin teng. Panjenengan panika mun lambe tengki. Ke guru ngaji ni kan piaki. Deng kadang guru ngaji kak dinto. Lah tak usah alakoh. Karena murid cek perhatian wali santri. Cek perhatian ke guru-guru desa panika. Mungkin ampun tak pati beda. Silahkan panjenengan ngormat ke kiai-kiai raja, kiai-kiai luar. Kain itu penting karena orang alim. Tapi ke guru-guru ngaji ni kan piaki pak. Boleh diberin keonjangan ke daerah Sampang Bere tak sebut. Kak dinto beda orang nyium dan gula. Nangis pak. Ya laki mun bini masa apa nyium mah siam bi gula mun bini. Nyium kadon gula tengah malam maring isi majelis kol 11 malam gula toron. Siam. Ya Allah Ustaz panjenengan ki dang udah Ustaz. La pidato muka-muka mater panlancang umur Ustaz karena tukang pidato banyak saya tedeng udah Ustaz ya ko. Tengong kuan. Kesawi saya tedeng udah. Nah pasera boleh ke Zainuddin MZ ada sepo manabi mo baliw. Ke Saptar tan kasala kar acara mah la sepo tan gula tak mati ya undangan ki banyak kana. Bini ki ngod. Gini masa pahmatian tan terlancing umur ta iki. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Nyiom. Lo ni kan nangis Pak ngebiaki. Dah gula. Tuh ya Allah jangan gula. Nangis ki ya gula nangis benin apa? Ya Allah orang cek nganggep luar biasa. Keng senangis gula beni keng polan nganggep panika. Senangis gara-gara colo na buroko. Tak ko beter. Lihat ni ke guru ngaji ni kemangkin lah inteng bang. Broka kamma. Kadang kerokeng ustad minta sombengan kangkui sekebelia kapor. Rasana ke tambu sekali bu kempuk. Lah sombengan boleh. Padahal sombengnya sekantosan apa sebulan. 5.000. Dia bu. 5.000 bu mangkan ustad ni karos-koros bu. Mun tadi ustad kanto tak bisa malah skincare. Mun 5.000 pada remah ker. Terus engki. Lep tak guru ngaji man. Mangkana lamba beda sunan pak. Sunan akak dintoh orang biasa keng iman ekamanto sareng Sunan Ampel. Raden rahmatullah alaih amantoh Raden Asmana Raden Qasim. Eko cak Sunan Derajat. Eka di Sunan Derajat nang Ilamongan. Eka di Malamongan kabare pasar ompen bani. Eka di sabada Sunan. Eka cerita orang biasa. Cuma apa hekamanto kalaben Raden Rahmat. Sunan Ampel, Sunan Raja orang waliyun min awliyaillah. Ana apa cepon? Karena nih ke guru ngaji ni ngapiaki cepon. Ke guru-gurun ngapiaki. Sampai inalekan ada wah. Saya pada pak guru ngaji mayu ke guru ngaji kepiaki. Sampai lagu aki sakak dinto. Joko pentil ayo til ayo lupis mambo ayo buka tenung ayo nong ko sabrang ayo berangkat ngaji ayo jimat rojo ayo joko pentil ulo ilo ini kan hebur arten napa cepon Sunan Derajat Joko pentil napa arten Joko pentil tak kuat son ke seorang bulan. May ramang nguncang gula para jason. Nika gratisan na pantan nika. Ngundang. Mantar masuk aswarga ban sona. Dia malaikat bingung. Mayuson saya masuk aswarga son. Mangken bi me konson. Terus lagi. Nah apa artian Joko pentil? Joko pentil kak dinto Joko kento nak kanak si kita abini. Mon Jokowi mareh mangkana IKN mangken pahe blokir. Kan saya ke Pak Jokowi. Mari abini. Kenapa mai kocak Joko lambe? Bulan kita abini bimbun pahnya mai Joko. Bahasa aja Joko pentil kento nak kanak kene. Akatan iki kocak Joko pentil. Anapa mai kocak Joko pentil karena nak kanak kene lambe panika tak kira tedung mun tak sambinyo soda ketil pentil embu. Bener. Tak mun mangken osom YouTube ban osom TikTok. Mangkana mun reng lambe mate pahe kocak puju tu ampar. Anapa polan busu bula zikir ju toju. Mun gula ban panjenengan putok. Anapa me kocak putok busu bumbun lah main TikTok. Jadi mun mangken osom YouTube nak kana tedung tau usah nyuson bah tedung. Mun lambe tak milo bapan. Hedeng kadung ya Allah, senyoso. Leso sampai embun. Maren nikah la tobuk nyoso tak kira tedung nak kana. Jala nak kana nyaman. Ki set meset dek ketil pentil embun amit benir sem.
Tapak gelor kana. Ya Allah, ampun les kadang sampai kol 11 malam pakun bi anane PC. Aduh bu subuh lah ada Allahu Akbar. Pak Joko ya Allah subuh. Aduh bah tekerco. Cek malam masih neku ni kene dia. Mak Setia Raja. Jeling kan ni sekon ni neku bani tepak ka Joko pendil lah. Bah tepak ka Joko pendong. Arten ni kebagus Joko pentel, ayo tela telo. Mayu mun andi telah atau ragi ke guru ngaji nai ko. Ayo lo pes mambu mun andi pes mayu atau ragi ke guru ngaji lah. Mun mangken kan osom martabak, mun andi martabak mayu atau ragi ke ustad. Aduanan siapa kana ya Allah. Potran kiai. Nah, macam cengin latat potran tat. Doa Nabi Muhammad. Ayo lo pes mambu ayo buka tenung pah bedai tenung bedai de beda dambek kamun ringko na tau tenung oning tenung nah de beda ayo nong ko sabrang mun andi nangkah mayu atau ragi ke gurunya ayo berangkat ngaji baru pah berangkat ngaji jimat projo pun apa Al-Quran aduh udah pak kaum ben ya Allah ku tapah yoba lagu panika yoba de napa ko tekos juling ayo ling. Ayo kita apal kapi, mau ya bareng sekali kapi. Tekos juling ayu ling, ayu lar, ayu so. Tak pasal but. Lambat ni kecil lakar orang tak tahu, butuh cuma ikhlas. Adidik mondeng lambat. Jadi kadang boleh ingat, bayi mulai kini. Jadi anu tanggi mondeng ajar kini ni ka ekeng kapi. Belajar di waktu muda, belajar di waktu kecil ni kayak kapi kan naksi alal hajar. Mula lambah ini kene bi reng tua pas sekak dinto. Dek napa tingkal ton kepek dek kesoson pas sekak dinto bi reng sepo. Amit. Mayuna iko. Dung tedung mun tak tedung bahagia koceng, tak tedung bahagia koceng, dung indung anan koceng mun tak tendung bahagia koceng iko. Tak pati mendidik cuma tak fatal mending lambe. Bener napa punten? Pon sekak dinto pemator. Jo nikah sejam lebih ampun. Sepora nama Nabi bade kesalahan. Sepora na setejenghi. Mata belia boleh. Mun parlo lebih mayu ka mantuhuk. Ubur-ubur ikan lele, mun lebur ngundang boleh. Jika ada sumur di ladang boleh saya menumpang mandi. Jika ada janda pirang boleh saya menikah di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.